although she had no relatives, she had no family, somebody, another woman who had nothing to do with them, took care of these little children. And now you can see how much love and how much, how much care she is giving to these little children. In čeprav otroka niste imeli nikogar, nekakšnih sorodnikov, je vseeno neka ženska, ki je bila tam, jo je vzela za svoje in jo vzgajala z nego in ljubeznijo in potem, kako je lepo skrbela za njo, se vidi, da imamo ljudje res ljubezen v srcu. So therefore, it's the most important thing about human beings is that all human beings live by the love of others. Zato je najbolj pomembna stvar, ki sem se naučil v človeku, to, da ljudje lahko živimo, obstajamo zaradi ljubezni. Then we grow in and then we from the children. In tako je dobil nazaj krila, da se je vrnil domov. Skozi dimnik. It's a nice story, no? Lepa zgodba. So therefore, there is, everybody has this kind of people, and we all have, people whom we love, so therefore, if only me is good, is not good enough. And therefore, I love people. They have their own other people whom they love, so therefore, if you it goes on, and then the circle becomes very big. So, if you look deeply, we are all same. In če pogledamo, smo podobni iz te zgodbe, vsi imamo radi, vsi ljubimo na tak način. In seveda zaradi tega nam je bolj jasno, da samo zase, samo moja sreča ni dovolj, ker vsem nam je mar za tiste, ki so nam blizu in ti ljudje, ki so nam blizu, imajo drugi ljudi, ki so blizu njim in ti krogi se širijo in širijo. Če pogledamo, zelo globoko vidimo, da smo vsi povezani na ta način. We are all like the same family. Praktično smo vsi člani iste družine. That's actually proved. To je celo dokazano. We all human beings come from the same, same gene. Da imamo vsi ljudje, ki obstajamo na tej zemlji, imamo skupne prednike, ki so ugotovili za analizo genov. But even other animals, and things like that, we all the same, that they all want to be free from suffering, want to have happiness, the same. Ampak ne samo ljudje, tudi vse živa bitja, s katerimi si delimo. And all of us want everybody to be kind and passionate to us. Si želimo istih stvari, tudi živali in podobna bitja, si želijo, da ne bi imeli trpljenja ali pa da bi bili srečne in vsi si želimo, da bi bili drugi ljudje prijazni in dobri z nami. And we all also want to express our love and our, kindness and compassion. In tudi sami si želimo deliti, izražati svojo ljubezen, sočutje do drugih. And when we feel kindness, when we feel love, we feel good. In kadar čutimo ljubezen, kadar je v nas ljubezen, kadar je v nas ljubeča dobronamernost, takrat se dobro počutimo. And when we feel the opposite, like anger and hatred, we feel disturbed, we feel bad. In nasprotno, kadar je v nas jeza, sovraštvo, čutimo, da se ne počutimo dobro, ne počutimo se slabo, vznemirjeni smo, razburjeni.
So therefore, it's our nature to feel love and to feel, kindness. In zato je v naši naravi, da čutimo ljubezen, da čutimo dobronamerno, da smo ljubeči dobronamerni. And sometimes people say that there's so much bad things in the world. There's so much negative things in the world. There's so much, people do very kind of bad and cruel and negative things. Look at the newspapers. Look at the, the television. In včasih ljudje rečejo, ampak poglej časopis, poglej na televizijo, na svetu se dodajo grozne stvari, okrutnosti, slabe stvari, ogromno negativnosti. Ampak jaz se ne strinjam s tem. I think if the news is bad news, that's good news. Jaz mislim, da če so novice slabe novice, so to dobre novice. Maybe you didn't understand. Mogoče to težko razumeti, da ste razumeli. I don't know whether I mentioned this before, but a few years ago, quite a few years ago, I went to the exhibition of the prize-winning world newspaper photographs in Amsterdam. Pred kar dosti leti sem enkrat šel na razstavo fotografij, nagrajenih fotografij, časopisnih oziroma poročevalskih fotografij v Amsterdamu. And these prize-winning news photographs were just completely gruesome. In vse te fotografije, ki so dobile nagrade, so bile grozljive. The first prize-winning was a head which was put into two by a sword. Prvo nagrado je dobila fotografija, na kateri je bila glava razklana na pol z mečem. All like that. In vse fotografije so bile v tem stilu. And they wanted to give me an album. I said, thank you very much. Hvala lepa, ampak ne bi. And that made me think, In kaj sem razmišljal? And I told them also that I think as long as the news is bad, it's good. In sem jim rekel, ja, jaz mislim, da dokler so novice slabe, je še v redu. Because news is something that doesn't happen all the time. Kajti novice, to je nekaj, kar se vendarle ne dogaja ves čas. It's something sensational. Je nekaj, kar vzbudi pozornost, je senzacija. Something shocking or something, makes news. News means something that's not happened here. What daily happens is not news, no? Something that happens which everybody is surprised or shocked, Oh, that's, yes, yes, that's right, strange or thing. Tisto, kar se dogaja vsak dan, niso novice, pač vsakodnevni dogodki, ampak če pa se zgodi nekaj izjemnega, šokantnega, potem vsi rečejo, nekaj se je zgodilo in potem so to tiste stvari, ki se pojavljajo v novicah. So when the bad news is news, that means usually it's happening good. Tako da dokler so slabe novice, še zmeraj novice, nekaj, kar pride na naslovnice časopisov, pomeni, da je stanje ponovadi še zmeraj dovolj dobro. You know this saying that no news is good news? Poznate ta red, da če ni nobenih novic, so to dobre novice. I think it's very true. Jaz res mislim, da je res tako. When there's no news, everything is going okay.
Ni novic pomeni, da gre vse normalno potekati. It's very true, you know, when people don't like me, I know that they are okay. Ja, to opazim pa vse, kadar mi ljudje nič ne pišejo, vem, da jim gre dobro. Must be some problem. Kadar mi kdo piše, si mislim, nekaj je šlo narobe. So therefore, you know, there is lots of love, lots of kindness, lots of good things in the world. Na svetu je veliko ljubezni, veliko dobrih stvari, veliko prijaznosti. All of us, you know, we are kind of robust, you know. Most of you are not too fat, very nice, you know, healthy people. You know. So, somebody must have, or many people must have helped you to become like this. If you didn't get any help, any support, any love, any kindness, you wouldn't be, you know, this healthy, this robust, this nice. Yeah? So, there's so much love, so much kindness, so much wonderful things in the world also. In večina izmed vas je v dobrem stanju, smo robustni, izgledamo zdravi, nismo ne presuhi, ne predebeli. In to pomeni, da je nekdo skrbel za nas, da se je nekdo potrudil in da smo bili deležni veliko pozornosti in ljubezni, da smo lahko zdaj tukaj v tem dobrem stanju. In kar pomeni, da se v svetu dogaja veliko dobrih stvari, da je veliko ljubezni in dobrote. Of course, there are negative things also. Negative things also. Cruelty also, injustice also, you know, but there are also very, very good things also, kindness, compassion, everything. So, you know, I think we need to also think about it. You know, I think sometimes we focus too much on negative things. I think that also is a problem. Because we hear some negative happen, some problem happen, some. Many times I felt this, I saw this. The news, like, you know, something is happening very bad, and then you go to that country or even that town, and everything is nothing is there. It's happened someplace, you know, maybe there's a bomb blast or something like that, and some people killed, but it's just, you know, maybe just a little bit local. All the rest of it, even the town, is okay. So therefore, you know, we need to think. We need to think about this, and we need to realize this, that everything is not bad yet. And therefore, I mean, it's human beings are not totally bad, you know. We have good sides, and that good side can become even better. So therefore, you know, and there are lots of people who even, you know, give their life for the betterment of others, society, and things like that. So therefore, we should also, I should also, like a positive person. I have to bring something good. I would like to work for the betterment of everybody. I should do something that's good for me and good for others. I should try to, even if I can't do too much now, I should at least have this intention to develop myself in such a way that I could be very good and useful for everybody, for all the people if possible. If not, some people at least, that I could do something that is useful and, you know, beneficial to other people also. So when I feel like that, when it becomes my agenda, it becomes my motivation, my aspiration, that I would do something that's good for everybody, and, you know, for the welfare of everybody, because everybody, you know, is like me, wants to
freedom of suffering and the lasting happiness. So it's very important that I would like to work towards that end. If one genuinely feels like that, then it's kindness, it's loving kindness and compassion. I want to generate, or I want to radiate a kind of loving, kind, and benevolent feeling, towards everybody. I don't want to feel hatred. I don't want to feel, something painful or negative or harmful to anybody. Why should I? And if I feel that, or if I act in that way, it's neither good for me, because I immediately feel bad myself. I feel disturbed. I feel unhappy. I lose my sleep. I feel stressed. And then it is bad for everybody around me. So therefore, trying to develop this loving kindness and compassion is good for me, good for others, good for now, good for long run, good for my body, good for my mind. Why not do it? Okay? So, trying to understand that way, then I need to generate loving kindness, compassion, because that is what is the opposite of all negative emotions and negative thoughts. Negative, you can say many things. There's anger, there's hurt, hatred, there's greed, there is jealousy, there is envy, there is too much kind of desire, too much clinging, all sort of too much feeling of hurt, too much upset, all sort of things we have, too much worry, too much sadness. But positive, only one. The opposite of all these negativities, you can almost say, you can say definitely actually, that it's kindness and compassion is the. So, therefore, everybody needs and everybody should, and everybody would, I think, if we understood it clearly, then we should develop this and feel this. And because, sometimes we feel that if there is a situation, if somebody says something, does something not nice, then I think I need to feel angry. I need to feel. But if I feel angry, does it really help me? It doesn't help me. Even if the most thing I can do is I could do something that harms this person. And then most probably I will feel a little satisfied or a little kind of, relieved that, oh yes, I harmed him, so that's okay. But is that the end of the problem? It's not the end of the problem. Because hatred begets hatred. If I do something bad, they do something bad to me. That's how all these wars and conflicts and endless conflicts happening, because there's no end. It's ping pong. You hit and then it comes back. And then it comes back. It's ping pong. So only time when we can stop this negativity, like wars and conflicts, is when somebody says, okay, that's enough, I will stop here. And if you want, it can happen. It has happened many places. Many places. Ireland issue. So everybody was saying this is endless. It can never stop.
because it was so deep. It was so deep that they could not see anything but the Catholic and Protestant. There's even a joke that they stopped a bus and asked everybody to come out, and then asked everybody, are you Catholic or Protestant? So all Catholics this side, all Protestant this side. And then there was a Buddhist. He said, I'm not Catholic or Protestant, I'm Buddhist. He said, yeah, that's okay, but are you Catholic Buddhist? It was then that. Res je, da se tudi slabe stvari dogajajo na svetu, seveda. Dogajajo se negativnosti, okrutnosti, ampak moramo pa razmišljati o tem, da to ni vse, kar se dogaja. Moramo se spomniti, da to ni vse, kar se dogaja. Včasih se preveč osredotočamo na negativnosti, se osredotočamo na probleme, za katere slišimo. In včasih slišimo, da se je nekaj zgodilo, ali pa vidimo na televiziji neke zelo slabe novice, v neki deželi se zgodi nekaj groznega, ampak potem, če človek dejansko odpotuje tja, v to deželo ali pa celo v tisto mesto, ker bi se to zgodilo, vidimo, da se pravzaprav nič groznega ne dogaja v tem mestu. Dobro, mogoče je prišlo recimo do bombne eksplozije, ampak razen na tistem majhnem območju, ker je se zgodilo to, drugod življenje poteka normalno. Se pravi, vse tisto, kar smo videli na televiziji, v resnici je samo en majhen košček celotne slike, celo v tistem istem mestu, odkudar prihajajo recimo neke grozne novice, in mi se preveč osredotočamo na tisto slabo. Tako da in vidimo, da večina ljudi je v redu, živijo v redu. Zato je dobro, da se spomnimo, da pomislimo na to, da človeštvo še ni v tako slabem stanju. Ne še. Je rekel, da počne. Da ljudje nismo popolnoma slabi, ampak da smo dobri pravzaprav in da se lahko še izboljšamo. Veliko ljudi je, na katere se lahko spomnimo, ki žrtvujejo celo svoje življenje za to, da bi pripomogli, nekaj doprinesli, da bi se družba izboljšala, da bi se razmere, v katerih živimo ljudje, izboljšale. In tudi mi bi morali razmišljati na ta način. Če hočem postati bolj pozitiven človek, bolj pozitivna oseba, kaj lahko naredim, kako lahko delujem za to, da bom izboljšal situacijo, da bom pomagal, da se celotna situacija izboljša. Tako zame, kot za druge. To mora postati naša namera, naša motivacija. In vsaj v aspiraciji si lahko želimo, če že zdaj ne moram narediti nekaj bistvenega, si lahko vsaj želim, da bom v prihodnosti lahko počel ali pa deloval v tej smeri. Da bom lahko, če že ne moram pomagati vsem ljudem, da bom lahko pomagal ali naredim nekaj dobrega vsaj za nekatere ljudi. Če razvijamo to motivacijo, da bi rad prinesel nekaj dobrega, tudi za druge, ne zgolj zase. Potem to postane moja agenda, to postane moja motivacija, to postane moja aspiracija. In takrat vem, da delujem za dobro vseh. In kadar jasno spoznam in začutim, da so vsi ljudje takšni, kot sem jaz. Se pravi, vsi si želimo biti osvobojeni trpljenja. Vsi si želimo trajno srečo, doseči trajno srečo. In ko to zares začutim, in to je zelo pomembno, ko to zares začutim v sebi, da smo si vsi enaki v tem, takrat se v meni pojavi ta resnična ljubezen in sočutje. In to je nekaj, kar potem
izžareva in ni omejeno, to je nekaj, kar je usmerjeno proti vsem. In to je nek načelno dobronameren odnos do vseh. Kajti, če nimam takega odnosa, v obratnem primeru, če se počutim slabo, ali pa če delujem na tak način, da povzročam bolečino, da povzročam, da škodujem drugim, zakaj bi to počel? Če pomislim, če analiziram situacijo, potem vidim, da to ni dobro zame, kajti v tistem trenutku, ko počnem nekaj slabega, že v tistem trenutku se ne počutim dobro, to zmoti moj duševni mir, postanem nesrečen, ne morem spati. In poleg tega, da svojimi dejanji škodujem še drugim. Če razvijam nesebično ljubezen, če razvijam ljubečo dobronamernost, sočutje, potem je to dobro zame in za druge. Če razvijam ljubečo dobronamernost, sočutje, potem je to dobro zdaj in na dolgi rok. To je dobro za moje telo in za moj Zakaj torej tega ne bi počel? In rečeno je, da je nasprotje ali pa zdravilo za vsa negativna čustva, za vse negativne misli. In teh je cela vrsta najrazličnejši strupi se pojavljajo na našem umu, kot so jeza, sovraštvo, pohlep, želja, pretirano oklepanje, prizadetost, razburjenost, skrbi, žalost. Ampak vsa ta negativna stanja lahko izniči naš ljubezen, ena stvar, ljubezen in sočutje. In seveda, če bi lahko zelo jasno to videli, potem bi vsi delali na tem, da bi razvijali ljubezen in sočutje. In recimo, če pomislimo, včasih se zgodi, da nam kdo stori nekaj reče kakšno žal besedo ali stori kaj takega, kar nam ni všeč. In ponavadi se instinktivno zgodi v nas ideja, da se moram zdaj razjeziti. Naš avtomatski odziv je, da se moram razjeziti na osebo, ki se obnaša do nas na tak način. Ampak, če pomislimo, nam to res kaj pomaga, ta jeza, to sovraštvo. In vidimo, da ne. Ker največ, kar lahko storimo, je to, da lahko nazaj škodujemo tej osebi kot neko dejanje maščevanja. In potem smo mogoče malo se čutimo neko olajšanje, neko zadovoljstvo, da smo nekomu vrnili milo za drago. Ampak ali to konča problem? Ali to pripelje do rešitve? Sovraštvo rojeva novo sovraštvo. Ko se zgodi neka slaba stvar in se na to odreagiramo na slab način, se to začne dogajati v neskončnost. Začne se vojna in pojavljajo se konflikti brez konca in kraja, ustvari se nek ping-pong sovraštva. In edini način, ali pa edino takrat, kadar nekdo reče dovolj je negativnosti, nočem več vračati sovraštva s sovraštvom, edino takrat, ko se nekdo odloči, da bo zaustavil ta začaran krog, takrat se lahko ta problem ustavi. In če si res želimo, se to lahko zgodi in se je dogajalo. Tudi na svetu so primeri, recimo na Irskem, kjer je bil ta začaran krog neskončnega sovraštva in nasilja, ki se na vides nikakor ne more končati. In to sovraštvo je tako globoko prežemalo družbo na Irskem, da sploh niso znali več videti stvari drugače kot ta globoka delitev na protestante in katolike. In to vse, kar so lahko videli, bilo samo še to. In obstaja celo šala v zvezi s tem, da se je peljal avtobus po Irski, pa so ga ustavili, ta milica, in so rekli, da vsi ven.
in so vsakega posebej vprašali, ali si protestant, ali si katolik, in potem so jih razvrstili v 2 vrsti, ti tja. In so pa prišli do enega, ki je bil budist, pa so rekli, si protestant, ali si katolik, pa je rekel, ja, jaz sem pa budist. Ja, a si katoliški budist? So therefore, we try to make this kind of a wish again and again, that I would like all the sentient beings to be free from suffering. Zato znova in znova v sebi razvijamo to željo, da želim si, da bi se vsa čuteča bitja osvobodila trpljenja. May that happen. Naj se tako zgodi. May I be able to help in this. Naj imam zmožnost, da bi pomagal k temu, da se konča trpljenje za vsa čuteča bitja. I am going to do something about this. Nekaj bom storil v zvezi s tem. May all people, all beings have the best and the highest joy and happiness. Naj imajo vsa bitja najvišjo srečo in radost. This needs to happen. To se mora zgoditi. I would like to contribute towards this. Želim si prispevati k temu cilju. I must do something about that. Nekaj moram storiti v zvezi s tem. So, like that, trying to see that how important it is that to do something for the welfare of each and every being, and that I pray and what can you say? I wish, I invoke the blessings of everybody that I may be able to do it, and I make a commitment that eventually I will be able to do something like this. Because this is most important thing. There's nothing more important than this. In s gojenjem, z razvijanjem te želje, potem vidim, da je začnem spoznavati, da je pomembno, da delujem v tej smeri. In moje aspiracije, moje molitve, želje gre v to smer in kličem blagoslove vseh bud in bodhisatov, da bom enkrat sposoben doprinesti k temu cilju, k temu, da osvobodim vsa čuteča bitja od trpljenja in v sebi razvijem močno zaobljubo in da bom nekoč dejansko sposoben to narediti. To je najbolj pomembna stvar. Nobene stvari ni, ki bi bila bolj pomembna od te stvari. So, every time when we wake up in the morning, try to think that today I would like to live as positively as possible. I would try to be with kindness, with benevolent feeling towards everybody, and I would try to do something in action that would help something. In ko se zjutraj zbudim, pomislim, današnji dan bi rad preživel na najbolj pozitiven možen način, rad bi bil dober, dobronameren, prijazen do vseh in rad bi storil nekaj, kar bi bilo dobro ali koristno za druge. And
evening or in the daytime, then sometimes you check your mind, see how is it. Potem skozi tekom dneva se lahko ustavim in pogledam, kaj se dogaja v mojem umu. I'm angry. Ali sem jezen? I'm upset. Sem razburjen? I have negative feelings. Ali so meni negativna čustva? I'm too much kind of stress or, what can we say, feeling bad about everything, complaining. Sem preveč napet, imam zelo slabo mnenje o vsem, kar se dogaja in se pritožujem nad vsem. Then if you feel like that, in če čutim na tak način, it's not useful for me to do like that. In razumem, da to ni koristno za me. It's not good for me. In ni dobro za me. If you do that, you will get your shoulder locked. Če se boste prepuščali takim stanjem, boste začutili bolečine v rami. You have high blood pressure. In boste visok krvni pritisk. Yeah. You'll get old too easily. In hitro se boste postarali. Not good, no? Ne preveč dobro, ne? You'll become like that. So, I relax. Zato se sprostim, ko vidim, da se to dogaja v meni. Try to, whatever ways or means I've learned, to let them go, I do. In kakršne koli tehnike, Most probably I will feel a little satisfied or a little kind of, relieved that, oh yes, I harmed him, so that's okay. But is that the end of the problem? It's not the end. Because hatred begets hatred. If I do something bad, they do something bad to me. That's how all these wars and conflicts, and endless conflicts happening, because there's no end. It's ping pong. You hit, and then it comes back. It's ping pong. So only thing that we can, only time when we can stop this negativity, like wars and conflicts, is when somebody says, okay, that's enough, I will stop here. And if you want, it can happen. It has happened many places. Many places. Ireland issue. So everybody was saying, this is endless. It can never stop. Because it was so deep that they could not see anything but the Catholic and Protestant. There's even a joke that they stopped a bus and asked everybody to come out. And then asked everybody, are you Catholic or Protestant? So all Catholics this side, all Protestant this side. And then there was a Buddhist. He said, I'm not Catholic or Protestant, I'm Buddhist. He said, yeah, that's okay, but are you Catholic Buddhist? It was that bad. Res je, da se tudi slabe stvari dogajajo na svetu, seveda, dogajajo se negativnosti, okrutnosti, ampak moramo pa razmišljati o tem, da to ni vse, kar se dogaja. Moramo se spomniti, da to ni vse, kar se dogaja. Včasih se preveč osredotočamo na negativnosti, se osredotočamo na probleme, za katere slišimo. In včasih slišimo, da se je nekaj zgodilo, ali pa vidimo na televiziji neke zelo slabe novice, v neki deželi se zgodi nekaj groznega
Ampak potem, če človek dejansko odpotuje tja, v to deželo ali pa celo v tisto mesto, ker bi se to zgodilo, vidimo, da se pravzaprav nič groznega ne dogaja v tem mestu. Dobro, mogoče je prišlo recimo do bombne eksplozije, ampak razen na tistem majhnem območju, kjer je se zgodilo to, drugod življenje poteka normalno. Se pravi, vse tisto, kar smo videli na televiziji, v resnici je samo en majhen košček celotne slike, celo v tistem istem mestu, odkudar prihajajo recimo neke grozne novice in mi se preveč osredotočamo na tisto slabo. Tako da in vidimo, da večina ljudi je v redu, živi v redu. Zato je dobro, da se spomnimo, da pomislimo na to, da človeštvo še ni v tako slabem stanju. Ne še, je rekel, da počne. Da ljudje nismo popolnoma slabi, ampak da smo dobri pravzaprav in da se lahko še izboljšamo. Veliko ljudi je, na kateri se lahko spomnimo, ki žrtvujejo celo svoje življenje za to, da bi pripomogli, nekaj doprinesli, da bi se družba izboljšala, da bi se razmere, v katerih živimo ljudje, izboljšale. In tudi mi bi morali razmišljati na ta način. Če hočem postati bolj pozitiven človek, bolj pozitivna oseba, kaj lahko naredim, kako lahko delujem za to, da bom izboljšal situacijo, da bom pomagal, da se celotna situacija izboljša. Tako zame, kot za druge. To mora postati naša namera, naša motivacija. In vsaj v aspiraciji si lahko želimo, če že zdaj ne moram narediti nekaj bistvenega, si lahko vsaj želim, da bom v prihodnosti lahko počel ali pa deloval v tej smeri. Da bom lahko, če že ne moram pomagati vsem ljudem, da bom lahko pomagal ali naredil nekaj dobrega vsaj za nekatere ljudi. Če razvijamo to motivacijo, da bi rad prinesel nekaj dobrega, tudi za druge, ne zgolj zase. Potem to postane moja agenda, to postane moja motivacija, to postane moja aspiracija. In takrat vem, da delujem za dobro vseh. In kadar jasno spoznam in začutim, da so vsi ljudje tako takšni, kot sem jaz. Se pravi, vsi si želimo biti osvobojeni trpljenja. Vsi si želimo trajno srečo, doseči trajno srečo. In ko to zares začutim, in to je zelo pomembno, ko to zares začutim v sebi, da smo si vsi enaki v tem, takrat se v meni pojavi ta resnična ljubezen in sočutje. In to je nekaj, kar potem izžareva in ni omejeno, to je nekaj, kar je usmerjeno proti vsem. In to je nek načelno dobronameren odnos do vseh. In kajti, če nimam takega odnosa, v obratnem primeru, če se počutim slabo, ali pa če delujem na tak način, da povzročam bolečino, da povzročam, da škodujem drugim, zakaj bi to počel? Če pomislim, če analiziram situacijo, potem vidim, da to ni dobro zame, kajti v tistem trenutku, ko počnem nekaj slabega, že v tistem trenutku se ne počutim dobro, to zmoti moj duševni mir, postanem nesrečen, ne morem spati. In poleg tega, da svojimi dejanji škodujem še drugim. Če razvijam nesebično ljubezen, če razvijam ljubečo dobronamernost, sočutje, potem je to dobro zame in za druge. Če razvijam ljubečo dobronamernost, sočutje, potem je to dobro zdaj in na dolgi rok. To je dobro za moje telo in za moj um. Zakaj torej tega ne bi počel? In rečeno je, da je nasprotje ali pa zdravilo za vse
za vsa negativna čustva, za vse negativne misli. In teh je cela vrsta najrazličnejši strupi se pojavljajo na našem umu, kot so jeza, sovraštvo, pohlep, želja, pretirano oklepanje, prizadetost, razburjenost, skrbi, žalost. Ampak vsa ta negativna stanja lahko izniči naš ljubezen, ena stvar, ljubezen in sočutje. In seveda, če bi lahko zelo jasno to videli, potem bi vsi delali na tem, da bi razvijali ljubezen in sočutje. In recimo, če pomislimo, včasih se zgodi, da nam kdo stori nekaj reče kakšno žal besedo ali stori kaj takega, kar nam ni všeč. In ponavadi se instinktivno vzbudi v nas ideja, da se moram zdaj razjeziti. Naš avtomatski odziv je, da se moram razjeziti na osebo, ki se obnaša do nas na tak način. Ampak, če pomislimo, nam to res kaj pomaga, ta jeza, to sovraštvo. In vidimo, da ne, ker največ, kar lahko storimo, je to, da lahko nazaj škodujemo tej osebi kot neko dejanje maščevanja. In potem smo mogoče, malo se čutimo neko olajšanje, neko zadovoljstvo, da smo nekomu vrnili milo za drago, ampak ali to konča problem, ali to pripelje do rešitve. Sovraštvo rojeva novo sovraštvo. Ko se zgodi neka slaba stvar in se na to odreagiramo na slab način, se to začne dogajati v neskončnost. Začne se vojna in pojavljajo se konflikti brez konca in kraja, ustvari se nek ping-pong sovraštva. In edini način, ali pa edino takrat, kadar nekdo reče dovolj je negativnosti, nočem več vračati sovraštva s sovraštvom, edino takrat, ko se nekdo odloči, da bo zaustavil ta začaran krog, takrat se lahko ta problem ustavi. In če si res želimo, se to lahko zgodi in se je dogajalo. Tudi na svetu so primeri, recimo na Irskem, kjer je bil ta začaran krog neskončnega sovraštva in nasilja, ki se na vides nikakor ne more končati. In to sovraštvo je tako globoko prežemalo družbo na Irskem, da sploh niso znali več videti stvari drugače kot ta globoka delitev na protestante in katolike. In to vse, kar so lahko videli, bilo samo še to. In obstaja celo šala v zvezi s tem, da se je peljal avtobus po Irski, pa so ga ustavili, in ta milica, in so rekli, da vsi ven. In so vsakrat posebej vprašali, ali si protestant, ali si katolik. In potem so jih razvrstili v 2 vrsti, ti tja. In so pa prišli do enega, ki je bil budist, pa so rekli, si protestant, ali si katolik? Pa je rekel, ja, jaz sem pa budist. Ja, a si katoliški budist? So therefore, we try to make this kind of a wish again and again, that I would like all the sentient beings to be free from suffering. Zato znova in znova v sebi razvijamo to željo, da želim si, da bi se vsa čuteča bitja osvobodila trpljenja. May that happen. Naj se tako zgodi. May I be able to help in this. Naj imam zmožnost, da bi pomagal k temu, da se konča trpljenje za vsa čuteča bitja. I am going to do something about this. Nekaj bom storil v zvezi s tem. May all people
no, all beings have the, the best and the highest joy and happiness. Naj imajo vsa bitja najvišjo srečo in radost. This needs to happen. To se mora zgoditi. I would like to contribute towards this. Želim si prispevati k temu cilju. I must do something about that. Nekaj moram storiti v zvezi s tem. So, like that, trying to see that how important it is that to do something for the welfare of each and every being, and that I pray and what can you say? I wish, I invoke the blessings of everybody that I may be able to do it, and I make a commitment that eventually I will be able to do something like this. Because this is most important thing. There's nothing more important than this. In s gojenjem, z razvijanjem te želje, potem vidim, da je začnem spoznavati, da je pomembno, da delujemo v tej smeri. In moje aspiracije, moje molitve, želje grejo v to smer in kličem blagoslove vseh bud in bodhisatov, da bom enkrat sposoben doprinesti k temu cilju, k temu, da osvobodim vsa čuteča bitja od trpljenja in v sebi razvijem močno zaobljubo in da bom nekoč dejansko sposoben to narediti. To je najbolj pomembna stvar. Nobene stvari ni, ki bi bila bolj pomembna od te stvari. So, every time when we wake up in the morning, try to think that today I would like to live as positively as possible. I would try to be with kindness, with benevolent feeling towards everybody, and I would try to do something in action that would help something. In ko se zjutraj zbudim, pomislim, današnji dan bi rad preživel na najbolj pozitiven možen način, rad bi bil dober, dobronameren, prijazen do vseh in rad bi storil nekaj, kar bi bilo dobro ali koristno za druge. And then in the evening or in the daytime, then sometimes you check your mind, see how is it. Potem skozi tekom dneva se lahko ustavim in pogledam, kaj se dogaja v mojem umu. I am angry. Ali sem jezen? I am upset. Sem razburjen? I have negative feelings. Ali so meni negativna čustva? I am too much kind of stress or, what can we say, feeling bad about everything, complaining. Sem preveč napet, imam zelo slabo mnenje o vsem, kar se dogaja in se pritožujem nad vsem. Then if you feel like that, in če čutim na tak način, it's not useful for me to do like that. In razumem, da to ni koristno za me. It's not good for me. In ni dobro za me. If you do that, you will get your shoulder locked. Če se boste prepuščali takim stanjem, boste začutili bolečine v rami. You will have high blood pressure. In boste visok krvni pritisk. Yeah. You will get old too easily. In hitro se boste postarali. Don't you know?
Ne preveč dobro, ne? It become like, right?